Hari ini kita mancing di Susukan spot. Nih bocil. Spot hari ini kita ngusup di Susukan. Nyari lauk letik lumayan bener atau naon bobo lumayan lah. Spot aduh kakak. Tuh nyut tuh. Sabar. Naga gini. Yang dulu. Kita umpannya tenang. Tanya orang itu Dari orang. mungkin deh. Kucing atau ayo tekan tahan. Mana tuh lautannya? Aduh, gimana? Terus. Tadi lauk? Bunter. Buka bima tenang. Asa dicuruput. Oh, duh. Itu kali tukun suka belautan pun. Kecolongan atuh. Hah? Kecolongan gitu. Diem. Ada mau dipindahkan ke situ ya? Ada mau dipindahkan? Pindahkan. Hut. Wih, dapat. Naon ieu? Wah, ampun. Ya ampun. Ular piton. Ular piton. Gede. Nah. Oh, kancrom gede. Ngamunang atuh. Kami di subscribe di kuno nonton menang yang di like di end share nya menang di like nya kepuji di like subscribe yang share menang karunya ya bocil ya. Nah itu begini. Tah set. Nah. Lesot deui. Wadi geus di dieu we. Nya ka dieu set. Lesot deui. Aduh. Guys, udah menang beunteur lesot deui. Aduh. Sok ke nyorang deui wahanapeun setik deui. Supna. Saya menang deh. Bali itu. Tah jadinya. Bahan apa nih setik? Tah tanah tah. Iya, bukan hilang. Ya? Hah? Bukan hilang. Tah. Sok. Atas nyorang geus tos. Entos benyeng. Wah, telat benyengna. Kalau coba gede. Sama di tower. Sok ketet gede. Atuh. Lauk terus ditoelan nunggu. Kurang. Tah, nyud. Aduh, euy. Ngepros. Aya kene cacingna. Aya sok deui. Pancrom gede lah. Terus ngabeunang. Itu beunang mau di subscribe cenah ieu kudu nonton.
Set. Ah. Keun heula. Aduh, euy. Oke ya. Ikan. Tah nyerang tah. Cet, sikat tarik. Dapat mana nih kan dia? Ikan betok. Betok tapi karunya betok-betoknya pupeuyeul di subscribe nya. Aduh, karunya betok oke lumayan.